puta noa I Ōtautahi e whakamānawa ana ngā wāhi mahi I te wiki o te whaiora hinengaro. Why are you worrying about what's on tomorrow? The agenda will go up. You'll see it when tomorrow comes. It's not going to change it. So actually, it's about being present. Pēnei I te Rūnanga o Ngāi Tahu. In an office space, stress is an integral part of office life. And we want to keep that stress in a range where it's working well for us and is not too much for us. E ai kia VITAE, neke atu I te 57 paeheneti o ngā kaimahi, huri noa I Aotearoa, ka rongo I te wairua haukeri I a rātou e mahi ana. Kua uru mai a Nicola Olds no VITAE ki te Rūnanga o Ngāi Tahu, hei whakamahara I ngā tohu o te wairua hukeri. I think one of the key things is that it's not to be afraid of feeling the stress. It's about tuning into ourselves and giving it the priority, because if we ignore it, if we have all these signs and do nothing about it, then actually that's when it can get a little bit out of control. We use the model of He Wharero Ora, which is a Ngāi Tahu model, which is similar to Te Whare Tapawhā, looking at the various different aspects of our wellbeing. E hara tēnei te wiki anake mā he Waka Tapu, e ai kia tauni tinirau, ko ne atu I te 2,000 o ngā tāngata I toro atu, ki ngā ratonga erima e aro ana ki te whai ora. Heoi, e whakamānoa tonu ana a tinirau I te whai ora o ana kaimahi. So it's really, really important to me that wellbeing is the first and foremost focus for my staff, because how can we support others if we're not well ourselves? So it's about making sure our whānau have that balance without expecting them to really push hard, because I think we show up and we front up when we're feeling really well, and to do that we have to actually live the talk ourselves, and I have to ensure that all our staff are feeling the same. He kaupapa hauora Māori a he Waka Tapu, a e ai ki a Linda Glasgow, ko te omaroa o Paiora, he kaupapa whakakotahi I te hāpori hei tāpiri atu ki tēnei wiki, mo te hāpori mō ngā kaimahi anō hoki. It's just a great opportunity for whānau to come together, looking after their te whare tapawhā. They may have been doing it for the last 2-3 years and just watching their health improve. Yeah, and just to be able to celebrate as a whānau, getting outside, doing something physical, and sort of that competitive nature of siblings versus siblings, and cousins getting in there. He karanga tēnei ki ngā kaimahi o te motu, kia aroa no rātou ki tā rātou ake hauora. Shakayla Andrews Alapaku, Tahu News.